Bigbigat manan. Inom man ti adata panunot mo ata ti paglaingam. Ata la umin-inom ti ubraam. Ti apo ka. Awan la ka inom, awan la ka arak. Kaanan! Si kayong tumag. Sulsulisugan da manayin. Hang kayo nga kayatain. Break tayon. Dayta, agungo umani bakit kaon. Hang kayo nga kayatain. Hang kayo kayatain. Break tan. Naapaw. Ti amuyo masulisog dakpay. Kinanain latang nga tanak ni bakitay nga po kanyayawn. Amuyo idi na uding nga ininom kayaw. Ay naapaw, idi na uding nga ininom ka idi kalban. Madik amon no kasanuak nga nakaw-awi din. Gapo iti bartek kaw. Madik pay amon no nakaikikakon di wallet kaon. Gapo kanyayaw. Ingga na itata mapukpukaw. Pati jay motor ko, nadadael gapo kanyayaw. Natumba idi nasani banak kanyayaw. Si kayaw iti bakin basol di jay hangasak. Madik amo pa yay no anya tinapaspasamak kanyakon idi kalban idi nasani banak kanyayaw. Dikpay amon no apay ta pisang-pisangin da jay bado kaon. Basol yung mo lang. Idi ininom kayaw, ti amok nakapantalunak kahit. Kanay, idi nakariingak, ay naapaw ta, nakabripak lang mutain. Masidsid da awanak nga talaga kahit. Kada inumin kayaw, kaslada ti magic yaw. Masansani banak. Ti matanda anak pay, idi ininom kayo ay naapaw ta, puro sugat-sugat mutain iti bagay. Gas iti buong nga bagikaon. Yun awan iti malagip ko. No kasano nga napasamak dayta. Basol yo nga talaga. Si kayo lang iti makin basol nga talaga. Ken may sapay idi rugyan kang inumain mayat kami pay makinibagkaw. Yun kalpasan kayo nga inumain. Idi makariingak ay nakaw. Aga-apa kami kinibakit kaw. Tirigat na dayta kayat napayay niti makisina. Di ba? Di ba? Di tapes ka. Sige, agsarita kayo. Agsarita kayo. Agpalawag kayo. Agpalawag kayo no anya ti napaspasamak. Tapos dapay ti na minsan nga ininom kayaw. Idi makariingak ay na. May salang ti sapatos kaon. Awan pa yan da jay original nga rilos kaw. Ingga na itata mapukpukaw gapo kanyayaw. Idi kalman di ininom kayaw. Madikamaw no nakikikak da jay cellphone kaw. Ingga na itata dikamaw no nakisuksuk-sukak da itang cellphone kaw. Ibagayaw ayan na taoy. Basol yung mandaytan. Idi ininom kayaw. Ay naapaw. Idi makariingak. Ay nakaw. Halos aming nga pamilyak mapukawan. Gapukan nyayaw. Makaung-ung da kanyakaw. Iso ka talaga nga awan. Di kay kayatain. Break tayaw nga talagaan. Idi kalman. Idi ininom kayaw. Ay naapaw. Di ka mo noon niya ti napaspasamak. Ta, idi makariingak. Ay naapaw nakakulungak mo ting di barangay haul. Ay naapaw noon niya ti aramidin yung kanyakon Basol yaw dayta, basol yaw. Idi dinaamag kaw, kadagi di barangay official, noon niya ti basol kaw, bit-bit kayo kanaw. Sao ak kano nga saaw. Tapos agkanta-kanta akpay, tapos agsala-sala akpay. Inaramid ko kanon nga diskwan, dajay barangay haul. Agsaw kayo. Agpalawag kayo. Iba kayo no nya ti mapaspasamak no kasta nga ininuman kayo. Sige, agsaw kayo. Agpalawag kayo. Paiti ko na yo. Kayat kayo pa. Di kay kayatain.
Break tayo nga talagan. Sabi ko na yun, maasyak kanyayaw. Papaawa ipikit din. Ay na, apaw. Sabi ko nam, kayat ka pa eh. Ay na, apaw. Kunti na. Nagyaman ka ta, di ka matiis ta na imas ka kahit. Ito talaga. Agyaman ka, tanaimas ka. Tanumaday ay apaw. Hina. Agyaman ka, tadi ka matiis ka. Sing-sing po kayo na. Baka damdama maong tanak manain.